Issa, bażikament jekk xemx tkun ħafna ikbar minn mill-lista li tikkawża supernova li tagħmel neutron star. Per eżempju, jekk mhux se jiżbax 10 times jew more, 10 times jew ikbar il-massa tax-xemx, 8 u 10 times iktar. Qed ngħidhom bl-ammenda l-affarijiet. Tant tkun kbira li l-kollaps tal-kor jiġġenera actually a black hole. Fej inti tant għandek coalition kif il-nuclear reactor isu jgħaf, il-peace tant jixrinkja f'daqqa illi il-massa li kun hemm within that confined space generates so much gravity that not even light can escape. Issa light is the fastest object. If you even if you are light you can't escape, then nothing can escape. U li jiġru mbagħad huwa li ma nafux x'jiġri, sewwa, però x'aktarx ġol black hole x'aktarx hija just a point, a dimensionless point, ngħidulu singularity. Ġifieri jekk tgħidli x'hemm ġol black hole ngħidlek jew ma nafx jew jista' jkun li m'hemm xejn. Ħlif a point li fih ħafna mass. Fih ħafna mass in a very tiny focused point. An infinite density sort of, it's a singularity. Li fisser li għandu gravitational pull tal-qaddi talla? An infinite gravitational pull on that point. Pero as you go outwards, the gravitational influence drops down. Subsides. Mbagħad għandek punt, dak li nirreferuha bħala l-event horizon, fej il-gravità hemmhekk l-escape velocity jiġi eżatt daqs speed of light. Mela, x'inhu escape velocity? Biex inti titlaq id-dinja, jekk inti taqbad ballun twadbu jerġa' għalura. Jekk tobżoq fl-ajru jiġi f'wiċċek. Jekk tobżoq fl-ajru bi speed ta' 11 km per second, ma jiġix f'wiċċek, imur fl-ispazju. 11 km per second, all right? 11 km per second, taqsam il-Malta f'żewġ sekondi. Bażikament. Dik it-tip ta' speed li r-rockets jilħqu biex joħorġu barra mid-dinja. Labor taqsam il-Malta fi 3 sekondi. Xjatu madonna. Ma ħarabx ma minn Malta. Did not escape. Ma ħafna nisħarbu minn responsabilità ta'. Insomma, mela, Mek politika ta' Eżatt, ma nix taqsam. Mela. Okay, so black holes. Mela, għatet fuq escape velocity, mela biex taħrab mid-dinja għandek bżonn 11 km per second. Biex taħrab mhux mill-black hole, imma biex inti nixtieq taħrab naqra l-barra, ċentimetru l-barra mill-event horizon, għandek bżonn the speed of light. U l-event horizon xieġi? Issa, l-event horizon huwa fej l-escape velocity it reaches or exceeds the speed of light. The line, the event horizon, is the speed of light as escape velocity. Fek inti taqbad torċ u tixelu, inti fid-dinja l-laser jispara l-barra, jibqa' sejr barra fl-ispazju. Fi-black hole idur u jispiċċa jibqa' jdur in a circle madwar l-event horizon. X'fek nabżuna għadi. Okay. Alright, two shot ħadu l-kamera tammek. Mela, dik tammek. Ija, ma tkellem fil-mic. Ejwa, importanti nipprova ninnavika naqra ruħi madwar il-modelli għaw tal-pjaneti. Mela, kinti għandek id-dinja, bat laser sparajtu l-barra, tar il-barra. Fil-verità jitawweġ ħarira żgħira ħabba gravità tad-dinja ma kważi insignifikanti. Jekk inti taqbad ix-xemx li jikbar, id-dawl actually jitawweġ ftit. Fil-fatt dik kienet waħda mill-ewwel esperiment li they actually proved Albert Einstein correct. Fil-fatt fil-eklissi ta' 1920s, 1926 qed ngħid sew, fl-eklissi ta' 1920 xi ħaġa, kien hemm expedition fej Einstein qal li jekk inti għandek id-dinja u għandek ix-xemx u hawn stilla warajha, suppost id-dawl ma tarajx qiegħda wara x-xemx. Ma minħabba gravitational curvature of space-time, id-dawl tagħha ħajtawweġ u ħankun nistgħu narawha u fil-fatt flok taraw wara x-xemx, sewwa tara fuq ix-xemx. Fil-fatt hekk ġara. With an extreme accuracy, exactly as Einstein predicted it, with blangles u kollox. So they proved him correct for the first time, like hard physical evidence. Right. Minħabba li d-dawl it curves with gravity, with gravitational influence. Issa, met inti tibda toqrob massas kbar, semmina gravitational lensing l-ewwel, inti għandek id-dawl li bejġi curvjat b'ħafna. Ħafna iktar. Jiġi isalenti li tara. Minħabba li gravitational pull hija akbar. Eżatt. Issa, met inti għandek black hole fin-nofs, jekk inti tispara dawl mill-event horizon, da mhux tal-li
Meta inti tispara d-dawl minn mal-Event Horizon, la mhux tal-li ma jinixlu x-xaħra tal-pajis u jdur. Jekk inti tisparaħ ma' ġewwa l-Event Horizon, jibqa' jispari l ġewwa ġo Singularity. Ġifieri mill-Event Horizon il-ġewwa nothing can escape, not even light. Mill-Event Horizon il-barra you can escape. Il-gravità tanti b'saħħitha li anka d-dawl kapaċi tiġbed. Eżatt, d-dawl ma joħroġ, that's why it's black. Mela, tlaqna?